Израиль. Di seluruh garis depan, Angkatan Bersenjata RF terus bekerja di Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 2 Februari 2023. Dalam rekaman tersebut menunjukkan situasi di beberapa titik pertahanan Ukraina yang diserang militer Rusia. Terlihat tentara Ukraina bersembunyi di dalam parit. Ada yang hanya duduk dan ada juga yang dalam posisi tiarap. Di sisi lain terlihat juga 2 orang tentara Ukraina sedang beroperasi. Namun tiba-tiba ledakan datang ke arah mereka, membuat mereka kaget dan segera kabur. Memasuki hari ke-344, Angkatan Bersenjata Ukraina terus waspada akan serangan tiba-tiba yang datang ke arah mereka. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Так вот, ребята, зарабатывается 115 тысяч гривен. Всех прошу сюда. Мы хотим за свои 7 тысяч домой. И, да, Вот так вот на коленях по 5 часов. да, и еще хочу добавить. Почти целый год без света, а вы не можете сутки высидеть. Это для ТикТока специально. Абсолютно подтверждаю. Да я вообще включил, хотел записать, как оно ёбает, что ж сыпется, блядь. Да? Хорошо. Там педики. Пускай работает. Принял информацию. 53 плюс 2 координата. Второй минус не успели. Плюс принял тебя. Аж сыпется, блядь. Це тільки радує, що, блядь, нас оцінюють на 120-й снаряд. Пошли нахуй отсюда, ебать. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.